Mbahaye ikaze abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Ikaze kuri Gikundiro TV. Ni TV yabareyo abanyarwanda muri rusange. Amakuru nzanye ni amakuru yabaye muri weekend ishize. Rayon Sport ubuyobozi bwarateranye, abagabo hafi 100 bahawe invitation. Byibuze buri muyobozi uwitabiriye inama byibuze yagiye atanga miliyoni. Umukire bita Bazili yatanze miliyoni 5. Ako kanya yahise avuga ngo miliyoni 5 ndazitanze kuri recrutement mugiye gukora muri uku kwezi kwa mbere. Ubwo Rayon Sport yakusanyije miliyoni hafi 150 siragera. Ubuyobozi burimo ba Perezida Paul Muvunyi, Perezida wa board, harimo retired Captain Jean Fidel Wayezu, harimo ba Sadate Munyakazi. Sadate Munyakazi ntabwo yabonetse. Harimo abagabo nk'aba Dr Emile Rwagacondo, hakazamo na perezida w'umuryango wa Rayon Sport bwana Twagirayezu Tade na Gacinya Chance Denis no bita Muhirwa Freddy. Abo bari mu buyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport. Abo bagabo barateranye batanga invitation ku bakunzi ba Rayon Sport ariko babakire, apana abadafite ubushobozi. Bahatumiye abagabo 100 bafite ubushobozi. Bakusanya miliyoni zigera muri miliyoni 150 muri uku kwezi kwa mbere. Bagiye kumanura intwaro. Uwa mbere bamwita Aziz Fahad Bayo, ni umugande, muraza kumubona aramanuka muri iki cyumweru. Uwa kabiri bamwita Obed Mbara, avuye muri AS Maniema muri Congo. Uwa gatatu ni Aaron Banega, uvuye muri ekipe ya Nyasa Big Bullets muri Burkina Faso. Ariko Aziz Fahad Bayo bemeye amafaranga yabaciye ibihumbi 4 by'idolari kumushakira imodoka, bakamukodeshereza n'inzu. Ibyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwarabyemeye, ariko baramubwira condition. Baramubwira ngo tugomba kugusinyisha umwaka n'igice. Ubwo Fahad Bayo ari igisigani Fahad Bayo kubitekerezaho, yakumva koko ari tayari akaza agasinya umwaka n'igice, kuko ntabwo wasinyisha umuntu amezi 6 amaze igihe adakina. Ntabwo bishoboka. Byibuze umwaka n'igice, kuko Rayon Sport iravuga ngo nituramuka tugusinyisha amezi 6, tukagusinyisha amezi 6 tukagushitura ugasubira kuri level, uzagendera ubuntu. Ariko nk'abareyo namwe mwabyumva, ese kuki umuntu umaze igihe kinini adakina bamusinyisha amezi 6? Ntabwo bishoboka. Bagomba kumusinyisha umwaka n'igice. Niyo hari ekipe yamushaka, byibuze Rayon Sport ikabona ikintu isigarana. Abareyo murabyumva mutemo, mutubwire hasi muri comment, mutubwire uko mubyumva. Ese Fahad Bayo asinya amezi 6? Igisubizo nuko ari oya. Agomba gusinya umwaka n'igice. Nta kibazo, bamuha ibyo bihumbi 4 by'idolari n'imodoka, bamuhe n'umushahara, ubundi azi aduterere. We na Faringanye ngenda abona ko ira atake ya babiri, we na Forunganye baza bagatera ura kuri atake ari babiri, bakataka ari babiri. Ubwo amakipe y'Nyarugenge yagatangira gakubitwa ibitego byinshi. Twagiye kuri nimero 6. Ni umukinyi wa Nyasa Big Bullet, muramuzi muri wenda bakurikira imikino ya CAF Champions League, muramuzi. Ni umukinyi ukina nimero 6 ukomeye, ubanzamo no muri ekipe ya Nyasa Big Bullet. Ikipe murayizigera mu matsinda ya Champions League, irazwi.
ubwo nawe turamutegereje, niyo nimero 6 Reyo yitegereje byo kuvuga ngo ba Joseph Saki uyu wo muri Muhazi w'umunyagana, reka kuko twararebye tubona iyi shampiyona irakomeye. Nubwo twe twiteze Ndayishimiye Richard twaramubonye kuri match ya Mukura, Kanamugire we match ze ni match ntoya nka zira za Gorira Sagaso nizo match ze, ariko nyine nimero 6 ni uwo nguwo amwita Aaron Banega munya Burkina Faso. Uwo wundi w'umukongomani yitwa Obed Mbara, ni umuwinga, we ni umuwinga kandi ikipe ya Ice Manima murayizi ubu ngubu iri muri Champions League barimo gukina, nawe muzamubona, we ntabwo muzi ibintu byinshi, ariko abo mbabwiye nabo ngabo. So Majyariwa Haruna Musa Majyariwa asabye imbabazi, ariko ntabwo tuzi icyo ubuyobozi burafata, turacyategereje ngo turebe icyo ubuyobozi ese buzamubabarira. Igisubizo nuko ari oya, Haruna Musa Majyariwa ntabwo akwiye kubabarirwa, akwiye kugenda, kuko se nimba yarakoroganye na Ritard Jean Fidel wa Yezu bagakorogana, yarangije no kumukaraba yavuze uyu ndamusezerera. Robert Nyaraza, Robert Nyamuha amahirwe aravuga ngo uyu Haruna Musa Majyariwa ni nimero 6 mwiza, mukuru uburyo bwose bushoboka mumwishyure, noneho nzamukenera. Ubwo Haruna Musa Majyariwa araza arakorogana Robert Nyo ku mukino wa Musanze yagezeyo, amubwiye ngo Haruna Musa Majyariwa ajya mu kibuga. Haruna Musa Majyariwa ati oya ntabwo ndi bujye mu kibuga, bambwiye ngo ninsubira mu kibuga ndavunika. Uwo ni Haruna Musa Majyariwa. Nasubwo urumva umuntu nimba mugezaho rukomeye akaba atagufasha, basinga gufashe iyo match, wenda nibashake anasabe bamusimbura ave mu kibuga, wenda akina iminota 45. Urumva umuntu wa guta ku rugamba, mwagiye ku rugamba nta kintu yazagufasha. Ikiza rero nuko bamurekura akagenda, bakazana nimero 6 w'umunya Burkina Faso. Ariko akabazo dufite nuko mucyo anta biganiro niwe wamurangereye. Ese twakwibaza ngo ntabwo Gapupi zongera kubaho? Mutubwira hasi muri comment nimba biganiro mucyo anta mumwemera ko ya agakwiye kuzanira Rayon Sport abakinnyi. Mutwandikira hasi muri comment mutubwire, ese mucyo anta tumwizere? Murabizi ibyo yadukoreye kuri Byiringiro Rage, yumvise miliyoni 85 muri polisi, ateweya tirage katira muri polisi, uretse no gusinya muri Rayon. Ubwo rero byarabaye Rayon Sport ibitewe Gapapu. No kuri Maripangu ya Wanenji Christian Theodore wavuye muri Gasogi murabizi aragiye kuza muri Rayon. Ubwo mucyo ahitamwohereza he muri Jamus yo muri Sudani, niko byagenze turabizi twese nk'abareyo. Ubwo rero intero nimwe abareyo mushyira umutima hamwe, byo kuvuga ngo Rayon Sport ngo ntirasinyisha, ngo APR yasinyishe ngo 3, ngo ba Kiwanuka, ngo ba Denis Omedi, ngo numwataka wavuye muri Algeria, ngo yitwa Ndera ramwataka, ngo yitwa Sheikh Jibril Watara. Twebwe ntabwo bitureba, abariyo twe tugomba gusinyisha twitonze, nta kintu turi kwirukaho. Bagomba kwigira ku byo Ritard Captain wa Yezu Jean Fidel yakoze, asinyishe yitonze, asinyisha abakinnyi beza. N'ubuyobozi buhari rero niko bashaka kubikora, kandi ni byiza nk'abariyo turabyishimiye. So mwakoze, mukore subscribe, share and comment kuri channel yitwa Gikundiro TV, channel y'abanyarwanda muri rusange abareyo. Mukore subscribe zajye tubagezaho imiripuko karundura, ubundi muzajye mutubaza amakuru, tuba turi hafi nayo. Turi kumwe rero, mwakoze, musigara amahoro, mwakoze cyane.